lai thiang tho thak New Testament sunga Mary ti mi min nei numei pasari te thu kan sok dong ni lai thiang tho thak sunga Mary ti mi min nga thi mun som sir le mun ni ni ma na ve na ami in pasari bek mu thei hung ne ita hi thu de kan chiang kul ko de tale to pa Jesu sangam te chu Joseph iji masatwa anei homi chate hi tin hirari us le or chentan athi hotak chu ma di bangin Joseph in si masate ne ngai mo ti mi thei nup na khang in hi thu te kan na na hi lai thiang tho tak sunga Mary min nei pasari te amu thei u mi chu apakhat na boy pa Jesu hi no Mary apa hi zo khimama anu hi ana hi Mary hi wan chungmi Gabriel in hawang thiang thon nang ma tuam hi ti ati mi le Elizabeth in ka boy pa hi no ti ati mi ki hi boy pa Jesu hi no Mary khi na hi apakhat nak boy pa Jesu no Mary thu hi beng hong the sa hi chu sun tam kul ma apani nak Mary min ne chu Mary Magdalene hi ama hi Magdalene khuwa mi nu mai pakhat hi ama a khomin Magdalene ti mi mangin Mary Magdalene ti in samung hi hinu hi mathai kulun liat pakhat a sabat ni cheng ni pi ni jing tung no in boy pa Jesu khan zo tu in a ho no khi na hi apathum nak Mary chu Bethany khuwa mi hi ama Martha hinaw Razarasi chel no na hi Johan angeng lekhat aneu pakhapen pani sunga topa Jesu hi ke ji mui le in samtua ahutu no khi apari nak Mary ti mi min nei no me chu Johan le James de no hi James Jacob ti lagan sam mi na hi ti in hi Luka angeng kulon li aneu som an mu thei hong hi Mary hi apanga nak Mary chu Clopas ji hi ama boy pa Jesu nu Maria to in nam khathi hoi Johang lei kwa aneu kulon nga sunga Jesu thingam te ela ading tu Mary Clopas iji Mary ti mi khina hi aparuk nak Mary chu mak min thak ane John mak enu na hi aparuk nak Mary ti mi min nei hi thula hi nungji tu angeng theni aneu theni sunga mu thei hong apasari nak Mary chu rom khwa ummi nu me na hi ama Paul pi sung Christian thunga kho kha je mi nu me pakhat na hi hinui thula hi rom angeng theruk aneu paruk sunga mu thei hong Maria ti mi min nei la thiang tho suka pasari mu na ve hona apasal hotel anu la pa hotel pang lo mai mi da dang nge hoi lai thiang tho sunga Jacob le Joseph te hi nu ngan khi Maria hi na ve na apa ho chu Alphaeus hi ama athi song ten anu le achate bek mei vongin hoi ti mi thula hi te thula hi mathai angeng som ne pathum ma ku angeng henga anhel som mi le pasari mathai kulon sri som nga palok sung te amu thei hong ma bek silngola Simon le Juda te nu wang khi amin Maria na hi bokhi ma nen apa ho chu Clopas hi Johang angeng lei ku aneu kulon nga mu thei hong hi te una wang hi anu ho Maria athi nong den apa to bek in hoi Clopas chu topa Jesu akem Joseph hi u na hi Jacob cha suan leng bok ama Clopas chu topa Jesu lakpen apai u pasel na hi nikhat ni in Jacob te nu Maria le Simon te pa Clopas te nu pale ho hi tak chu amu te khi tulai emu onin sangam pi te in suak khong hoi Juda te le Aramik ten sangam pi tin samna khi atuam in ne ngolo hi tak chu sangam khat u na khat in samdun hoi lai thiang tho sunga topa Jesu sangam te chu Jacob Joseph Simon Juda te hi homa mo ti mi khi Jesu hi su pi lai zom na hi ngolin sangam pi te hoi u naw nam khat ti na khi mu thei hong mahang Jesu in su pi lai zom u naw dang ne ma ti mi chiang dat alang hi